Građani sa pravom izražavaju zabrinutost zato što smo trenutno u situaciji neke vrste konflikta između srpske i albanskog društva na severu Kosova. Na reci Ibar, glavni most je i dalje simbol tog konflikta i svaki narativ i posebno ovi populistički narativi koji dolaze iz Prištine oko otvaranja mosta su u stvari pravi mamac za ljude koji imaju te nacionalistički sentimenti. Mi u zadnje vreme na severu uočavamo prelazak ljudi sa nekim agresivnim nacionalnim obeležjima, uočavamo sve agresivnije nastupe i stavove prema građanima. Ta bojazan jeste opravdana. Ako gledamo samu situaciju oko mosta i od toga što se dešava u Prištini, sama činjenica da most u suštini, osim tog simbolizma, nema neki značaj, infrastrukturno nema neki značaj za slobodu kretanja kako tvrde u Prištini, pošto postoji 4 drugih mostova, postoje 2 magistrale i postoji mnogo načina da onaj koji želi autom da pređe na sever ili sa severa na jug. U slučaju da međunarodna zajednica sada popusti i skloni se sa mosta, oni se ovim svrstavaju na stranu Kurtija, samim tim jako svesno dalje urušavaju Briselski sporazum. I to je ono što Kurti želi. Ja mislim da se on ovim doveo u dvostruku, takozvanu luzlu situaciju. Ima 2 scenarija. Po prvom, pošto se KFOR neće pomeriti sa mosta, on će da ustukne i da pokaže da u stvari on nema suverenitet na severu Kosova, već da je on u konačnici na strane međunarodne zajednice i KFOR-a. I drugi scenarij u kome će on ući u konflikt sa međunarodnom zajednicom, što mu isto tako ne odgovara, zato što i u albanskoj zajednici postoje puno pritisaka najbolje na Kurtija i na njegovu politiku sukobljavanja sa međunarodnom zajednicom.